Yesu nasuri Chuchulana Yachea Yesu nasuri Chuchulana Yachea Lumana Ulona Lofa Yesu nasuri Chuchulana Yachea Yesu nasuri Chuchulana Yachea Limana Ulona Lofa See on the land, oh land, oh, and now, Iba, Ina, let's another. I only take what I want to, so if I know, no one land. Yesu nasuri Chuchulana Yachea Yesu nasuri Chuchulana Yachea Lumana Ulona Lofa Chuchulana Yachea Yesu nasuri Chuchulana Yachea Lumana Ulona Lofa Suria
Yesu nasui Chitulana Yatea Liwana Olona Lofa Eka Ama Wani Wana Suia Suia Longolaga. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ile atua le nei vaenga le afiafi. Ia, se o a mata I tātou se te talo, I ono tātou whai me whaasolo ai lea. Lo mātou tamai o le langi, e pa ia lava lo suafa lo mātou atua. Mātou to e poto le nei vaenga le afiafi. E wha wau le misiona ma le wala awina, wha pēnau nau foina I o mātou tangata wha atau waa, ia molau ngā luenga. Mātou tele I o loa lo mātou atua e au lava mātatau na mātou wafe atu la ua fio. Se I momoli atu le vi inga ma le whane e tanga, ma le whawhitai. E le ngata fo I lea se o mātou tā pāmanuia o lo no foali I pa ia ma le mamalu. Ne I whapena o na saunga le muwaili au nanga nei, ma ia aluai ma le toa lau upule ne fiafi I alo I ma le mana lau upule ne fiafi la mātou whaasoa. Le ngata le tala noa au le whaalongolonga lo a ingo le a mafuta le nea fiafi. Mātou whawhetaita mā I loa lofa, sili ese lo lofa tū noa. Le tele ma le anoa I o mea mātango fie wa I whaia ia te I mātou. E wi lava I no mātou se sasi ma whale tonu I le tele o teimi o le nei savalinga. Ai le mawhai on e te ulafua ina I mātou. Ma o mātou tali tonu a ai o mātou mata, wala ngona ai o mātou tino, ma ua whapena foi o na whale ai o mātou loto le tele o taimi, ia e ala le fisosoane loa nganga pa ia loa lofa, ma loa nganga le lei. Talo le nia fiafi tamae, ia tō maia manuia e mese loa nganga pa ia whapena ia o na alo I malimana lo fina ngalo le nia fiafi. Whamanuia lo a ingo mafuta, whamanuia fo iso fine whatau wale nea fiafi, sili o na iau whamanuianga I lau upu, pe au mātou tala noa ma tu whaina le se vae ingo le nea fiafi, tu mau ia te oe le vi inga lo mātou watua, ne ia o atu le whaavavau lava, amene, ma amene. Praise the Lord. Hallelujah, glory, hallelujah, vi ia lea lii, ia, ai o tele I la aloa le ni afiafi, ia e au lava na o whaatalofa, ia I le mamalo le aingo keriso, po le tino keriso, ia o mawhaiona tātou whaatasi le ni afiafi, ia whaatalofa, ia I zungai whaathiangainga, ma lātou whalitua, ia I le ngata fo le tātou au nanga nei, au so se au nanga lava, tonu e kalesia, fia lava o nai mo le atua, mo le atu le whaatalofa, mo le whaamalo le nea fiafi, ia o no lo tō whaivalo filima, o lo whapenau na whaia I le aso, mo le aso, tau ina ia nu atu manuia o le atua, ia te o tō, mo tō a inga ma whanau, ia ai maise le ngā luenga mo lo tō wala awina, tō mau le whaunga le atua, whaatalofa atu foi, I le mamalo sa moa poto le nea fiafi, o fia lava o e mafuta mai ai, ia whaamanuia le atua, mau te whaatalofa ia te oile nea fiafi mi matango fie. Nea tātou mātua mātutua, nea tātou whanau, o uso, ia tua ngane, o a inga mau o, mai e masani, pa anga masani le tātou o nanga nei, ia whaatalofa ia te oile nea fiafi, I le suafa, manu malo Yesu Keriso. Praise the Lord, hallelujah. So wherever you're tuning in from this evening, we'd like to welcome you in the name of Jesus. Le tātou pula kalame, ia peona ia le nea fiafi, ia whaatalo whaatula, ia inisolo a inga o whapena, na maole avanoa, ia e tatala mai ai, ia lo wanganga, po lo finangalo fo, ia po lo loto, ia whapena, na mafutaina, mata whaalongolongo, ia ile upo le atua le nea fiafi, ia good evening, kia ora, pula vinaka,
haere mai. Ia my beautiful sister Anatonia, all the way from Lauli, America, Samoa. Ia le ali, whamanuia te le fo ile atua mo e sister. Malo au na, malo tautua mo le ali, malo na finangalo. Tua maule whaunga le atua mo e beautiful sister. God bless. Praise the Lord. Hallelujah. Ya ato no le maua atu sua faunisi le ne fiafi au te loa ya wa u malamana sila fia le atua ya oe I malau mafuta male ne fiafi no fatalo fatu le nganga le atua ya te oe ya mafamanuia fo ya te oe ya e mafuta male ne fiafi. Praise the Lord. Hallelujah. Ya le ali ai le la tatu tapese le singa rinko nga ka ke rinko le ne fiafi ia o nau tā watoi lola ia lea ia e whaasoa ia le upua lea li I e whapena o na tapena lea nganga lea tua mo tā ua le ni afi. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory Jesus. Ai tulai mai fesa rinko na mele pesele la tā atu sau tā o mau So come and go with me. Ia ile falio le atua. Praise the Lord. Ya. Ia si lumau lima. Ia peta tulai mai foi. Ia falusi mai lola ia le Yo, lalo. Acha. Yo. Yes, oh yes. Yo. Hey. Yo. Hey. Lalo. Acha. Yo. Tana yo ikaw awa. Acha. Chupu. Yo, acha. Come and go with me to my father's house. Yo. To my father's house. To my father's house. Come and Go with me to my father's house. acha. Where there is joy. Oh yes. Oh yes. Halo. Yo. Ata. Se vai ngau. Yep.
valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, go wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, the table set heavy with mercy and grace, tears might clean when I look at his face, everything is alright in my father's house, no more fear, no doubt, Oh, yes. we gon' sing, Oh, yes. Oh, yeah. everything is alright in my father's house, No. everything's alright in my Oh, yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Iele li manaya upol pese fe mai. Sau tao mau ile fale o lo tama e yai le fia le ai mase me fale tonu mai mele ni yaso. Praise the Lord. Hallelujah. Na mai lau sa valinga le ne yaso se o inga ai hala fainga wenga le ne yaso na mai lo waso ton fa fainga wenga alau tapua I fo God is good all the times, and that is why we need to go to our Father's house. Our pauanga le mo wa fia bal oli wala wala mo pile le umang kokongi le an mo ka la funga fe menga ka se le vale kokongi se afa apeke alu le fale le ali sa wa ingale me ke le e ke fai ai ma fa ka ngu ai le kele o mea ngai fa penga o nga dau chai ka ma fa penga o nga ka le lo pula me la fai ai le ni la fia filo ai nga le amakale ka upu fa sole ni fia se ko ka ko specialia ma ngai yo specialia nga mai na nei le nga ngole le ia tia e ka ke ma fau fo ai pesele le ka ku ai ke ko kula I mai ke siva mai ke siva mai mole ali o Yesu lava le tali o mea uma wa alenga mamafa wangi mau mai leia le fili wangi unhappy wangi worry wangi nothing compare ma fo fau ai ya sau ya Yesu praise the Lord hallelujah yes Yes, hallelujah. Now, praise the Lord. Yo. Amen. Yes, hallelujah.
Yes, hallelujah. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Yep. Amen. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah, Jesus. Amen. Glory. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Ua tele ia upo whapena o na momoli mai fo ile tasi fe au mo i ua ile ngata fo ile upu tusia le tuspa ia pala fiong pa ia le tua ia o na vi inga fo i o whapena o na langiina ia o vi ingo lo whapena o na tau mawhai e tata ia tu fo i ua ia ile nganga o lo whapena o na moli mai e le afiong pa ia le atua ia wala tātou wholaunga lo tātou wholawai ia tauta ia ele ne yaso i whiau matiu te sawhianga iai ia mai atu fo i suro tino ia ile afiong le whaatonu ia lau sunga a Reverend Michaele Bretta ia whape fo i whaletua ia beautiful whaletua ia Sarah Taniel Bretta ile ne afiafi ia mai se le mamalu se tātou a inga o mawhaina mo le manole ne afiafi ia whaatalo whaatu ia maofalo fatu le taporo kalame o whaingoina Maapupula o le Faaolataga ia mai totono le city mai totono Palmerston North ia po mai totono foi o le city ia ile mea o lo whapena ia ona mai e tātou e le atua e ngā lulue ma au na ai le fo vai atu ia ile tuangane fo ia po sunga fo whawhiangainga ia sunga ia Reverend Nanai whiangainga ia kia ora pula haere mai vi ele ali malo au na le nei vai yaso ia malo foi au na le nei yaso ia wa fai asingo pisi kwa yo pisi melo ia ni vai yaso ninga la iki fo ia ia e leila se me sili mai fosse si pulane mo pisi ai wo pisia wo le ai ya la si ke mafuka ko ai le kako tato o nanga ma tato po kalami ia mana isi fo tato o nanga mana isi tuolo tato inga ai malo tua malo o na malo fa soa malo le tufa ia ai wo le ai la fa so te mi mafuta tu ai o pisia ke ngul si te mele ai wa sao wal malulu ia sao we mal kelo le mau appointments nga kengi avi ia le ali telefone nei fo fanga sai nei vai yaso ai ese le 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 atua fa tau nu me le atua telefone fuanga no cash su parara e ui lava ina no cash ma shuta parara mele mea na maua lava ia mea lava na mana o le loto
Tele o fufuanga na mana o mia ile Sharon ile tono neva yaso malva yaso na mavai nei. Ai sa o fatua tua lava e mo fai uma le atua na fai mea uma sa kud kewa sa tene le lei e mo ia o le ke kaula vale la kike isi kaimi ai le kai tu la fo ia le atua lo ula vale ngoro ke lo ale malo si talo to so ai nga ia kakalo pe ka ko fi kakalo talo mai mo au talo fo ia mo o to walu ka fa po walu ke ula vale kakalo mai pe ia le ali oi fa talo fa tu ngane ia polisi fo ona le wa o ya ke le kolio waine sa fa savalu ya good evening kia ora pula vinaka ya kia ora na fio mai le ne ya fiafi malo au na malo te va ai fo itasi leo tuangane ia tu lo lava ia upa ia ese fo ile fiafi le ali ia ela na mafuta Malaysia tatu por kalame vi ia le ali ia so le lava le tu inga au nanga te faio e fai lava mule ali ia praise the Lord ia au le wakasi fo la points le ngai po Arem, nai. Thank you so much. Makwa yo fia wa fai mai se kanga au le lei mai o sister. Ai, ala mo au le lei. O ko kakalo. Ku sale aka fia ku ko kakalo nga le ke fia ai. Al me mo ia kwa zero balance ali kare kingi. Ale peko kingi. Pe ia le peko kingi lungo le 1.5 ele lo tau talo le yo peko kingi pe ia le kingi le peko lungo le 1.5 is nothing vi ia le ali o mea uma tato te faia o mea uma lava faali atuai ia winga o lo tato watua ia winga lofa, winga fesoasoani, winga tutu fatasi. Praise the Lord. Winga fe oe ai, ia male fe alofani, e peyo na fetala ya Yesu ya tato. Aile ia fioli langi. Praise the Lord. Lai ua levanga o siva kulesi au nanga. Oh. Vai la li brother. Lio, kusa leke saungi, ale kwa foi mak siva nga. Say uma koe kaka spesi, sei koe wha uma mai ai lau ringo, sa ringo yo. I thought, tai lava, brother, tai lava. Yes, that's right. E au lelei, uma whana wale atua, ke alo kale au ko, e sako au lelei. Kusa kasila au lelei, ai kele yoko au lelei. Lava aila ia, mai le se pati na via leli, wa leo au mai ne fiafi. Au lelei ai piko silia nga au lelei o tau. Ia vaila ia. Ia ngua wakulesi points ma au kou. Praise the Lord. Ia share. Vai le button nga le share. Ia vi ia le ali. Le nea viafi. O ta au nanga. Ia o le toe whamanatu. Ia ma le toe wha iloa. Ia ma toe tato toe la langa mai. Ia le tāua le tangata ma le mafua anga na mauailo tā tāua. Pena mauailo tā whasino manga lea o le valuable. Ia. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia lea li. Tonu. E tasi lava foi le aunga o nanga ma whaasoa. Ma lava le nei vai yaso ma le nei foi taim o langa atoa tato te whaasoa ai. E aunga uma i le whaailoa ke riso. Po le whailo atu o le anganga o le atua o lo tato ngaluea ina, male whailo atu o lo na lofa tuna. Praise the Lord. Lo na wingo le whaatafe atu lea o le vai o le alofa. Ma i whapena o na pupula pea le maa ola lea. Vaaila i tato iei li whamanuianga le atua. Lea kako ke whaia pea so umanuianga wā kelenga ko au le lei. Ele ke lo kala ngosa ule lei fa le tino lo ke kala ngola ule lei fa le nganga praise the Lord hallelujah vi ele ali ni la fiafi le tato mau le au mai le mua le peteru lo na mata upu mua nei fai upula nga sfulu valu anga le sfulu viva
Ia, le la tatou tala noa. Ia, ma tatou fi wha amalo si ai, ma wha amanatu. Toi wha amanatu, ma toi wha aola. Praise the Lord. Le la whai tau tua mo i tatou le nia fiafi. Ai, ina lau pelu le nia fiafi, mana ia foi. Ia su e lau tusi, i le mua pe teu. Lona mata upu mua. Lua whai upu le fia wha o ngai na le nia fiafi. Ka pera lona whai tau wina, tatou whai tau whatasi. Awa wo outou i loa. Ele i tongi o laina outou i mea e pala. Praise the Lord. Hallelujah. O le a rio po le auro. Mai la outou a mio lea o ngā. Na tuuina mai e o outou tama. A o le toto ta ua o ke riso. E pei o lo le tama i mamoi. E le po na lava. E lea i fo iso na ila. Wow. Amen. Praise the Lord. Se o whaitau pa aperta nia a tonu e fisosoani a tilia i nisi. Ia o lo whapena o na tau whainga tate isi le tatunga ngana wha Samoa. Whapele whaitau wina le whaperta nia. First Peter chapter 1 verses 18 to 19. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It reveals po le whaata mai e le tatou maule nia fiafi. This is a call to holy living of a person. O le vala au po le whamanatu, po le toe tap mai a te tatou o le fionga pa ia le atua, po le upo le atua. Ina ia o tatou wola whaapa ia ina, ola whaataua lo tatou wola. Whaataua o e mau. Amen. Praise the Lord. Or this remind us or encourages us, like calling us to a holy living. Ia ola whapayaina, ia ola whamamaina, ona e tāua le mafua anga walai, ona whamamaina, ma whapaiaina i tāua le alii. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le alii. I le whaitau wai le tatu whaitau i le wha Samoa le na mal wha Peretania. It is ele o tala noa le tus. The Bible doesn't speak of our value as casual. Ele o tala noa le tusi pa ia i le tāua o oe maau o se mea fuinga le pala. Amene. O le whataua ina o i tāua le tala noa le tusi pa ia. It is not something that casual. Ele o se mea e pala. O lona winga o le mea ua atoa o na tapena. Le tāua o le tangata. Le ola o le tangata. Praise the Lord. Hallelujah. Ele o se tāua fo i le tau lava na o na whai e o mawhauwhaunga e le aini me vaia. The value of a person le tala noa i le awhionga pa ia le atua po le tāua o e mau le whamanatu mai le nea fiafi. It is talking about the highest price ever paid by God for us to be valued. Fai mai, ele i tongi o la ina o towi ni mea e pala. Praise the Lord. Ele o le auro foi po le taunga tau le ario e whaatusa i ai le tongi ola na tongi ola ina ai ma whaatawa ina i tāua. Whai mari se fulu iwa. Ai o le toto
tā ua o ke riso e pei o le tamai mā moe e le pō nā lava e le ai fo'i sonaila. Praise the Lord. O lo tatou tā ua lea e matua I whamanino mai le fiongpa ia le atua le nia fiafi. Praise the Lord. It is not something that abstract. Winga, e le o se tā ua fui ngā le ngā kā ua e tala noa iai. E le na o se tā ua ka ke ngofo ai makawawa ai iai. So it is not a value that it is abstract. Praise the Lord. Hallelujah. This value of us is measured by the highest price ever paid in history of a person. Amen. Lea la tala no ai. Whai mai. O le tā ua, o I tā ua, na totongi I le toto o le tamai mā moe le pōnā I le aise ila. Praise the Lord. Leo makoi whatilia mai ai I le tusi lea pete, I le peteu lea mo I tā ua, lea, le tu a inga tā ua, wa tā ua I tā ua, ma le mafua anga walai o na tā ua I tā ua, ma mea umai whau mai ai lo tā ua, po le wha tā ua ino I tā ua e le atua. You are valued. You are all valued. Not in sentimental thoughts, not in casual thoughts, po me ai pala, ma me fuinga le mou, ma me le tu mau, but we were valued and we are still valued because of the blood of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. E leo se mea lai le tu mau lo tata ua. Once ka kei loa ai lo tata ua, then e ka kaua o ngā kā o pe ma wha mua pe a o le kei me kwa I malama le tangata I lona tā ua. Ma le totongi na wha atau mai ai le tā ua lea o tā ua. A ka malama mai, then e leka kawala o ngalo, e ave el ka wha mua. Praise the Lord. Hallelujah. E le I te tongi ina lo tā ua ma wha atau I tā ua e ke riso ini mea e le tu mau. Amen. E le I wha atau ina I tā ua e ke riso e avea ma tangata tā ua pe ni tangata whapa ia ina ini auro mani a rio. Ai na wha atau ina I tā ua e ke riso. I se mea lau pito sili o na ana ngata ma tau ngata. Praise the Lord. O le toto lea o le tamai mā moe le pōna. Praise the Lord. Hallelujah. When we valued, e iei le mea e taula iei lo tā ua, au tai loa le tā ua o I tā ua, ma le mafua anga na maua ai le whaataua ino I tā ua. O lona winga, e iei le mea e tatau ona o tai loa, tatau ona taula iei lo tā ua. Praise the Lord. Hallelujah. E tatau ona taula lo tā ua, I le tau na whaatau wina I tā ua, I le Faaolataga Yesu Keriso e ala lea I le tamai mā moe po le toto o le tamai mā moe po le toto pa ia leo Yesu na tafe ifo leo mawhai ai o na release I tā ua ma fesu ya I tā ua mai leanga sala sa tai ai ave I tā ua le saolotonga ma le fia ma whaatau aina I tā ua wa anga kango ngofo pe leanga sala ma le polonga e kako ke lei loa we are valued. But wala ngai loa le tangata lona tā ua, ona ua saoloto. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Manatua, God didn't send an angel to die for us. God didn't send a servant to die for us. Now ano fafalaya sa tuyama. God sent His only Son to die for us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Olo na winga, ole sa tauro ke risole na maliway. It's not cheap. Ole vi inga fo ila ta tote tilo yaile sa tauro lea. It's not a cheap grace. Amen. The cross of Jesus nga fa ngau mai yaile tau lea na fa tau mai yai ta ua mata sa oloto ai mai loa lo ta taua. This is the most expensive. Amen. This is the most expensive transaction. Ua whapena ona fesuia iai ita ua ele atua mailo ta le whatawaina malo ta polonga a nga ilo ta ua ma le ta sa olotonga. Praise the Lord. Hallelujah. This whole universe kako ke ola ai mo kako kikilo yai. The cross is the most expensive transaction. Lea sa mawhai ai o ngā kein loka sa lokonga. Lea sa mawhai ai o ngā maua lo tā ua, ma tā ua ai i tā ua i to tonu le a inga o le atua. The cross is the most expensive transaction, but you and I, the reason of this transaction. Ole fe transfer inga po le fe faasu ia inga o loa ia na faatau nu inga spiritually ele atua. Ole fe faatau wa inga lea o i tātou ina ia ave ese mai tātou a vatu le toto Yesu e au mai kako. Ta fe atu le toto Yesu lo tātou faaula. I release mai kako me le pungisa ma le angasala. So the cross, that is where nga kafe mai ele toto pa io keriso, Yesu keriso. So think of the cross as the most expensive and the great transaction in life. Praise the Lord. Hallelujah. Ya lola lo taua. Na fatawina oe mau ile toto le tama imamwe. Na fatawina I taua. Na avatu le toto a sau I ka ua inga ia kasa oloko. Lewa kaya lingi kaimi. Ea. So whenever you think that you are worthless, walu kakowo mai le salotonga makakowo mai le aingo keriso ma avea I tatou o tangata taua mo le atua. But there are times that we feel worthless. So ainga, whenever you feel what pewa wale ai so taua, remember the cost. Manatua le tau, manatua le totongi, manatua le cost. Na kupo le transaction lea na maua mai ai tā ua malo tā ua I totono le aingo le atua. There are times that we feel hopeless. There are times that we feel worthless. My dear family, whenever you doubt, whenever you feel hopeless, whenever you feel that you are not valued, remember the cost. Manatua le tau na faatau wa ita ua. Manatua le toto le tama imamwe. Manatua le ta ua o le toto na maua ilo ta sa o tonga. A o oi te me te vai vai ai, a o oi te me te mawhau ai ua e lea o ngā, wa le aiso wa o ngā, a o oi te me wa e whai ai se me wha le tonu, ma e wha pea ifo, wa e lea o ngā, ma e le lua
Le lua mafutanga ma le atua, remember the cost. Praise the Lord. Manatua, le tau. O le tau e mamalu e tumu I vi inga. O le tau e paia. O le tau e tele le alofa tu noa o le atua. Praise the Lord. Hallelujah. There are times e sau o le whaalu maina, break up lo ta fia. E le teimi e sau o le whaalu maina ka mawhai e nguki mo moia lo ta fia, ma lo ta ola au na mo le atua. E le teimi e sau waile whaasausili, ma le whaalu maluma, ma le whaamasino, ile upuia I ta ua. Once e upuia I ka ua, ma sau wai ia le mau whainga ia le ki apole kau mawhai e break up ai le ola ma lau ta ua. Remember the cost. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I ia le ali. So ai ngole ne afi. A fesilingia e tangata. Pe fesilingia le whaalumaluma lea. Pe toma whai le whaamasino e fesilingia. Po o whea le mea tate tā ua mai ai. Vai lau li siki. O umanga whai le transaction. Wa maliu matua e tū malo ke riso. Vai lau li siki ave iai. La lau li siki. The blood of Jesus. Give them the receipt. Show them the receipt. The receipt, it's from the word of God. Fa'ali iai. Because kasi le vai ngolo vai ele to atele. Ma fa vai ai ma le loalo na taua. E sau lo le whaalumaluma, e sau lo le upu, le whaamasingo, e sau lo le upu e whaki ngā ma whaaleanga ai, ke iau a pē I lalo ki via lesi ma whapē ngā unga winga. Ke ia lewa mou ese mai le koe alu le loku. Ke ia lewa ke ofe mai, ke le koe alu le au kalavou, ke le koe alu le team, o ke le koe alu I o le whalewhiwhi au, o ke le koe mafuka I mafukang kakalo. I need you. And I encourage you. Ma ai lau li sike ke alma whiawehai. Mana tua lau le tau na whaatau I tā ua o le toto le tamai māmoe. Aua ne ingalo. E le sili atu ala ia whaamasino ia ma ala ia le ti apole ka mawhai e break up ai oi. E le sili atu lava I le toto le tamai māmoe lea. Fai mai le fai upu le tato te whaata o le nea fiafi. E le I tongi o la ina o tau I mea e pala. Praise the Lord. E le o ni auro po ni a rio. Ai o le toto o le tamai maa moe le pona le aise ila. Sinless. Praise the Lord. The receipt or the blood of Jesus that will declare the value that we have. O le toto le tamai moe e whaamanino umai, ma tala umai, ia le tāua lo ia te tāua. Tele I o tāua na whaatauina I tāua le atua mai lon toto pa ia. Hallelujah. E iaile ngā luenga lo mana o le atua ta te whaia ina ia whaali atu le value le totoni a te tāua. God wants us to show compassion. That is one of the principle o lo mana o le tama ka ke whaali atu wa ilo ta tāua I tangata. Show compassion. Ia o taanga le leimo taanga lofa atu I tangata. Po a lava ia mea lato te whai mai a te tātou. Po a tala whai mai, po a lava ia kusi lima, po a ia kua inge kua I mei ka ua. Show compassion towards them. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Mana o lo tātou atua, i e whapena o na whaali atu a te tātou, le tātou mawhaia o na draw people together or make us unite. That is one of the value ngā lei o ngā kokongi Yesu ke riso i tā ua e whaasa o loto. Inga ia kao mai e whaanga yoi le tā ua lea. Compassion and that unity within people. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Leisi vai ngā tā ua lava e ta tau ono tātou nofo uta iai. Mai se fo ia ui lau savalinga, ma lau misiona, ma lau aunanga, ma lau wala awina. Ia feel myself with gratitude all the times. Whaatumuina au ile loto whawhetai ma le loto vivi ia o wiloa i lo tā ua i le atua o le ave leo le vi inga o le atua ma whaane ne elo na mamalu whaane ne elo na sili ese ai maiselo na lo whatunoa. Amen. Vaenga mana o lo mana o lo tātou atua kako ke whaia, kako ke, declare, ma kako reveal, inga ia ka o ke le lalolangi that we are valued and the cost of our value we need to remember. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. One of the most important thing e kakau o ngā maua i tā ua inga ia whaailoa le tā ua lea na totongi i tā ua lo tātua li whao le Jesu Keriso i lungo le sātauru. Ia kako whaailoa le forgiveness. Ia kako whaatupu inga le forgiveness. Ia kako whaia le loto whaamangalo. Ia tatonga luia ina le loto whaamangalo. Kasi le whawhika o lionga onga, o lo whapena o na vai ele to atele ma le iloa lo na tāua. There is no forgiveness in the heart. He knows what forgiveness is, but ele inga luea ina le loto whaamangalo. Ale whaia la le loto whaamangalo. Ale ngaluea ina le loto whaamangalo. A whainga le kau ngei kau kai au, kau le vai aso a ko le loto whaamangalo. Ai le aise ngaluenga kako ke whaia e tino mai le loto whaamangalo. We are worthless. But when we say forgiveness and practice, work out forgiveness towards others, within families, within churches, within any organization that we participate, if we kako whaia makako ngalue inga le loto whaamangalo, we are valued. But au kako le whaia, we are not valued. We are valueless or we are worthless. Pei lava ona whaata le amatanga o le tamata upu. O wa lava taimi e luako le kamai kau ai aku ya ka ua le mau mea leanga i whaleanga ai ma whaange ngefo le ka chano. Remember the cost. Whamei whai upus fuluiva. A o le toto tā ua. O ke riso pei o lo le tamai mamoi. That is the cost. Show your receipt to any kind of problems. O mai e ka mawhai e challenge mai oe, pe ka mawhai e whaleanga mai oe, pe o mai e ka mawhai e kuu oe lalo. O ai lava sa e ka mawhai e kuu lalo lau savalinga, pe kuu lalo ia lau o nanga malu wala awina, malau tangata. Know that you are valued and remember the cost of your value. Praise the Lord. Leisi vae ngata ua lea fi to tonu lo tata ua. Ele ngata o le tā lolo whaatu, o le tā loto whaafetai, o le tā tutu whaatasi po le unite with others, o le tā loto whaamangalo, but God give us peace. Ngai mawhai o ngō kako whengao ia iai I mea kako ke whaia. Because without peace, ele mawhainga kako ngā lulue pe a o umbailungo kako loko. We can work as a team, as a family, as a church,
as a ministry, pe au kako whaakanga le pisi ko kongo kako ngaluenga mo kako kangaka. Amen. Those are some of the principles a fei pe keuai pe keuai lo taua ma lo taua ilu mo le atua a o le tau o nei mea uma o le toto o le tamai mamoe. Praise the Lord. Hallelujah. So ai ngole ne afi. Your value is not an afterthought. Ele o se mea whako a manga kua muli inga ua uma o ngā soifua mai ke riso. Ele o se mea whako a manga kua, ele o ka ua o se afterthought i le atua. We were prioritized by God. Na avele whaamua le atua ia te taua. And that is why ngale au mai ia le atua se a ngelu e tongi ola I tātou ele au mai ia le atua se au auna patuna au mai ia le atua lo nalo pele. Praise the Lord. Why? Because God loves us and prioritizes us. So we are not an afterthought. We are not an average. We are not a mistake. Praise the Lord. Hallelujah. We purchase at the highest price ever. O le tau au pito sili la valea ona taungata. Lea na whaatau wai tā ua, ma maua ilo tā tāua. Praise the Lord. Au mai la le moni lea ma le upu moni lea ma le whengainga moni lea na osia lea tua e tate sa o loto ma whaatau wina I tā ua e a vea ma lana whanau ma tā ua I le savalingo tai ai. This truth lets us to humble ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. O le moni po le upu moni po le whengainga moni po le taulanga moni lea na tapena lea tua ua mauai lo tataua. O lo au mai ai le fe au mo o e mao. We should humble ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. And at the same time, we need to humble and dignify the Lord. We need to humble ourselves and honor the Lord. We need to humble ourselves and respect the Lord. Sa ia tapena le tau lea wa totongi ai taua. Hallelujah. Praise the Lord. So aingole ne afiafi. You belong to the one who paid everything. O oe o le pele a le atua. Ona e te tāua ma ua uma ona tuumata manga le atua le tāua e mawhai ona e Faapupula ina. Ma e whaailoa ina. So, you belong to the one who paid everything to have you. Ana le ai le alo pele o le atua. E le ai so tātou whaasino manga ma so tātou tāua lo iei nei. So you belong to the one who paid everything just to have you in the family. Have you in his arms. Have you in life with him. Praise the Lord. Hallelujah. So ai ngai le ne afi. Today, we all need to walk like someone who knows their worth. Io tatou ngalulue, io tatou savavali, io tatou au auna, io tatou whaatala le leina le lalolangi. O I tatou o ni tangata wailoa lo tatou taua. Amen.
Hallelujah. Ele fai tawina o tau maa uini mea I pala. Ele ito tongi ina ele atua I ta ua e whaasa o loto ini auro mani a rio. E fai mou. E fai umale I ila. E fai le loloa. E fai le mananei ele vaai. A ole toto o lona alo pele. Leo mawhai ai. O na ta maua. Le ta ua o lo ta tangata. Praise the Lord. Hallelujah. So ai ngai le ne yafi. We need to know and walk that we are worth, not by pride. Aua whainio tatou lola tatou tā ua maala o le a se lunga le isu se itulou. Aua whainio tatou lolo tatou tā ua ma lo tatou tau ngata, ma le tatou tau langa osi ma le atua, ma le tatou whea ngainga ma le atua, ma mea o le a alualo ya ilunga lau piko la se ilunga le whamalama o le tangata ia. We need to walk knowing that we are worth and value, not by pride. Awane iai se whaamawalunga e whaatino ai, awane iai se fia poto se itulou, awane iai se tato manatu I foata atou ua na o tatou lava ua iloa le atua, ma iloa le mea, ma lea mea, aua lava ni o tato manatu whaamawalunga pe a whai tatou te iloa lo tatou taua. Praise the Lord. Hallelujah. But when we know our worth or our value, we need to walk with deep gratitude. Io tatou ngalulue, io tatou savavali, ma le loto e tumu I le whaafetai ma le vi ingo le atua. Ai ave ese le whaamawalunga, ave ese le whaasausili, ave ese le loto le whaamangalo, ave ese le loto ita, ave ese le loto whaamasino, ave ese le loto tautu wai. Ai whaatumu lau loto I le whaafetai, pe a e loa lau tāua ma lo tāua. Hallelujah. Faatumu ina I tā ua le whaafetai. Faatumu ina I tā ua le loto toa whaaleanganga. Feel ourselves with gratitude and that holy confidence, knowing that we are valued. Praise the Lord. Hallelujah. God considered us. Mana ia lele ita ua le atua. Vala awina lele ita ua le atua. Tofia lele ita ua le atua. Knowing that God considered us. Praise the Lord. Hallelujah. Ia e loa langona. Langona ia te oe. Ma ia e loa ua tofia oe le atua. Ile mafuanga. You are considered and you are called with a purpose by God. Ele te iwala au oe le atua I lea ngā luenga ma lea matawhaioi ma lea misiona. God knows your heart. God knows that you value the cost. God knows that you remember the cost that He did for us. So, o lea lava la le vala au wino vala au wai oe le atua. Po lea lava. Ia e whaatwhetai, whaatumu lalo loto le whaatwhetai, whaafoi le vi inga le atua. Ave ese le isu le sisi lunga, a ua lor whaapea, o hau lewa wa aia le whalewhainga luenga lea, o hau lewa pule I le whale masi, o hau lewa pule le whale fasi maa moe. Aua lange I ava tua lau tā, ua ma lau vala awina. O nga si ale lunga le isu ma si lunga tulou. But whai mai, ave ese mea ngā, whaatumu oe le loto whaafetai, whaatumu oe le loto toa whaleanganga. Whaatumu ai whai mau, I le loto whaafetai ma le whaanene e le atua. How lucky and how blessed we are that God considered us. Praise the Lord. Hallelujah.
the God that considered us and redeemed us is the same God that continues to hold you, the same God that continues to guide you, the same God that continues to call you. Praise the Lord. Hallelujah. O le atua sa whaatau wina I tā ua, o le atua sa au mea le tau au pito silio na taungata, o le atua sa whapena o na tātou sa o loto ai, o le atua lava le nā, o lo whaau wau pea, lo na uu mau o oe, lo na tausi o oe, lo na whaapale pale o oe ina ia tupu pea lo tā ua, ma o le atua lava le nā lo o vala au pea ia te oe. So your calling has a purpose, because God knows that you are valued. Praise the Lord. Hallelujah. So ai ngole ni afiafi. Whawhetai lo loto le li. Ta talo whawhetai lo loto le li. O no nei tā ua wa mai mo tā ua. When we know our worth and our value, we need to show compassion. We need to unite, stand together, unity. We need to show gratitude towards other people and God, and also forgive your brothers, your sisters, your neighbors, and whoever did something wrong to you, forgive. And let the peace of God control, rule over, and look after the value that He already have for us. So ai ngale ni fiafi, le nala tato fasoa. Fa mo lalo tato loto lumoleli. Ma io tato fatino ina. Le taua na fataua I oe maha. O le toe whamanati o le whailaunga le nia fiafi. O ai lava e tusi le lima, o ai lava e wane ma whaapea mai, wa e le tue taulia, wa le manea foi oe, wa le anga oe, wa tusi lima ma whaamasino sino. Whaapea e sesi ati oe, ai lau ngaluenga ngai la akau off pitch le whainga, wa ai lau pa ye, wa ai le a ma le a. Just remember the cost that Jesus pay for us, kako ke sa oloko ai. Whamanuia te lele atua, ia te oelo ai ngole ni afiafi. Ma ia whapena o na fio ifo le ngangole atua e whalau tele, matatala, la na fio ngopa ia yo tātou loto, ma yo tātou talia I le loto mawalalo. Whamanuia le atua te oelo ainga, whelo ai foi, le poa tai au, pe au le ola malosi. Ole ni afiafi, fasoi foia. God bless. Whaftai tele tamale ni afiafi, whaewina leo au nanga loa whawhine whaatau waa, ia male vai. Whaftai tele tamale lau upu mato te. Na ngona lava le whaatau waa le ni afiafi, ma le loto mawalalo, ma le wha mawalalo, ia whapenana whaatanga lau file mu, ia mato te lia lau upu, ia whapefo ia o ngā ia te I mato, pia whapefo I o mato tu, ma te te iai tama, na oe lava te sila fia uma mea uma. E le aise ta se tatau na tu, ma te te atu lau fina ngalo. Ona e taunga tā, le tau, na e ofa ina, au wā I mātou. Le atu wai, o lo mātou tā ua pei ona sau noa, ma feta la iei lau upu le nea fiafi. E le o se mea, na maua mai, po se tongi ola na maua mai se mea e pala. Au le tongi ola, na e to tongi na I mātou, mai le toto o le tama I mamoi. Whamanuia lo a inga le nea fiafi, so mau ia te oele vi inga. In your mighty name we ask. Amen. Ma amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, vi ale ali. Yeah, praise the Lord. Yeah, so ainga whaftai tele lava mafuta mai. Oh, my beautiful tina, tise. Good evening, pura vinaka. Vi ale ali.
Whamanuia le tua ia o lua malitama ia Reverend Fretty. Good evening. Whamanuia le tua Pastor Mike, Pastor Nanai. Ia masetato a inga ato. I love you all and God bless. Praise the Lord.